kasileli yang aingo sebilmen prong duga kuprokan koros nan eupana mutaiban eupana nan clockwork nan kawait and supplement court masin amona taiban taulau tan konong melel tan ka kisawasin kauno when kamaraini kitakoros we supplement court masin and kak san salamawang trao melel tante we are song rong trap tan and kak rongo patok na natamo yung kartay pagidak chale eupana nan law wat chale eupana Samat court, labalap court, limbak court, lalabot court, pungo melel court, leila, courtaman makapgata lango, sampaw dabakan koros, sa tungalan ki kapung may samat court nan clockwot, kwe kiyang pain, sapan kiyang gut maur, magharang at kakonotin nan clockwot may sam. Kaping kiyang komi mauran palwar, mauran palingen, may painir, ilkatin sawasawasagan kit, may kiyang kit hinang, sen kapatroto momi na sam, kusen korong sa momi nasa. Nan eupana nan clockwork ni at pan eupana sabal momi masen so tat ka koken so to git megot mai sam kartai paging na mo saraw mai samat kot ang kamaraini lalan riyay kan korusia mai samat kot me baniang patrong mai samat kot korongutial eupana wat mai sam kalale masen wat kamaraini kit mai sam kawewayang kit mai sam puniat pan rong mai samat kot rasen ka kono batat maur we kit koros ka melele men remgale me sapanga tiar maya o pebol ngen troto ban tia samo kor karam pa mai sam pe ngen ni mun tite se mention rong masen wo se ta tangu bungo manaman kom kat kiang kit sekawela kom malai radi sam ta ta kun tepelo ai so mai tang kom ko promian koi ta mai sam kot manaman imet me wolian te kit ngayor ye kat koros mai sam o bagre min manaman en maran sabal momi yeros Jesus Christ in Jesus name amen. Kalangan yang tupramail ke Rusia, o kaselelia mainko, trai bang taulangar na trai sawas and ranwat, imen nagis purala o bilprong kawit kin kichail alan kamau, magkayo kasampal, wagi ay pasanan na tamamaw, ay pasanan maurin saulam ko ang sangkawat. Riya trai loralapin sa utkun ranwat, trai bang bilprong, eukipana alan kamau, wagi sangni Waitan popop kan koros mawiyaw ranwat mon mesatain. At kasambalang komiyong ay chan kono batat hamaul. Makayo kasambal sang mega Rusia. Ariya kasambal bwegi atayal kaun Jesus Christ the kaun God kono bang child aleutra alan kamau reutra kay tegen riyaw. Apalwat setan nan siyang kachawagin kitrail buktrailan ter itawen al nelelo makaun God kawagin kitrail. Karena tami ban kawit kin kejail sautukun ranwat dan clockwat kay degen an pelian lamalam apo pulsang nan nasanen kot. Erkayo nan sonay sa payo rat kutukwano sises ap kachin masani ngay maal ngay memelen o ngay membaw so meman kapulang rin sam masongay wasan kawit kin child me al korusia memia Magkatrail kin kop koporoporgi, Jesus masani me, esurga kway trailer rin samo. Eka wait kung trail wasawat me ikalep me al, ikalep me melel, o ikalep me mau. Sotraman kakulang sam, masurban kal mangi, al me tini kono bang trail. Riyay men pamiyan mangi, tapatrowan me tirinal ranwat kong sabang. Tirinal. Aptami banew kiyang trail, alan kamaur me Jesus Christ kono bang trail. Olaman met yang domon Jesus Christ ye son Pepdaisla nan matura laut silura de kriau tame kalongi Koluhla Weliakapwala po wain court karanto Koluhla Weliakapwala po wain court karanto ni ay song me court manet kadar sabal me yeros Jesus Christ o ni ay song me trapia tapatang sabal me wain nan romawin son ira laut silu ira de riau silu tayo lumau Ekawit ng child wasaw, nan son silu melel intayangu, makasirip sakal, kasirukap kilang wain court. Jesus mamasan niyang olaman me, kaun na palian lamalang, ukoyer nan palian lamalang. Iradugdug payaw, iralaw, silu iradugdug payaw in son, Jesus masani, melel intayangu, makasirip kipilo ngay sarawi. Kasirukap kilang wain court. Kasirukap pitalong nan wain court.
Arkiong kamiyong ay magtastoy pagpilo ngay sarawi katastoka kilang wain po. Ibang taulang nan tamog dani men sa wasa kung trail ranwat. Niyay sa umen sapalman Jesus Christ warang ko tabiata kalong ki sapalman ko masen nan wiuya. Niyay sa mara tabiata pausaway tatago murin Jesus Christ sa pola. Nan wiuya ralaw triyaw irat kutuk silisa kisu magtay bang wata kasang silisak riyasak tuaw silisak kola Peter kau kawewe yang rail me yei song kamaurum er persuratang di lopo kanela i song kamaurum ani ay somera rong ni bang wata kang trail na rajudik silisa kono eri aramas en Israel ko koros i bang wata silisa kisu eri ni aramas ko a ronger met rap tato kila mele lo patuanong Peter o wan parantego riato ko tame sa panwiya teita kasambal Repeta kren Peter, i Peter me ye yang iseli Jesus Christ, i Peter me kate de Jesus pon ay palabo, i travel Peter me bil kamam kila Jesus, i travel Peter me bil tuang Jesus, yan so me ya sa tao. Repeta ko lang Peter, tama sa panuya. Ayet me Peter sapam. Peter rap sapam Israel, amenaman kumail en Koluhla, Weliakapwala o Pepdaisla, numara Jesus Christ. Pwede pamailkan ng labada, kumailang panalang ngay sarawi, ye kalangan neo sang renkot. I peita ko met Peter sapang ng rail. Aman kumailan Koluhla, Weliakapwala o Pepdaisla. Kumailan kak ale ngay sarawi, mawiya kalangan neo sang renkot. I irama kayo kasambal, utan naman kitail, utan paan Koluhla, utan paan Weliakapwala, o utan paan Pepdaisla. Es sain salamaw Koluhla mawiya trapintake. Magchay pa na nanet chap gemas. Iragariyaw Weliakapwala, iragasilu Pepdais. Pepdaisla sa tagak tiyang tumon Koluhla Weliakapwala. Utan tapan Koluhla, utan tapan Weliakapwala, kecampan Pepdaisla. Pagita, pagjanan ka kalengay sarawi, sang ren KAUNOPDA. Puksaraw kawit ng child kasambalban ngay sarawi. Puksaraw kawit ng child nan Kalesia iralaut tayo iratkituk wano. Erkot katin paroneto nenen sapul me yeras nan mongyong child wen kasaleta makumail uyala sapul me. Ngeno makin katin masani iba. Kumail silar uyal lutu aput sapul me o puegi amay uyala sapul men kot pan katkiyang kumail mekoros me peini katin nagnagitong sapul me kan. Wasan kawit ng child me ngay sarawiyan kot makatlong lala child i ngay sarawiyan makiyang child nga naman pag child na nagargikot sama child klang wasawat apas sampal child ang wewe kime kot ngenew nituan son tayo riyaisak silu riyaisak tayo ngenew kot utan sapalman kot kan pilbaan ngen weki kot ngenew may ban intayang kumail me miya putrakaman nay putrakaman putrakon ni kroman ikamele na kumail sa taulul bang kamele leya weki magmay bang itagrema ipokatay bantame so utan nay may bang sa kamele leya utan nay utaraban tuweya raban wamomay wamesay weki nay sermo kot ngenew utan sapulman kot kan ni mapuksaraw masani ngeno pan pudalong lala naramaso iyan so maramaso uyala sapulman kot ipatrawan kamele le makitiman sudagak na itikiti katman puikman sudagak na itikiti man puik utan pan na itikiti puik kiti pan na itikiti kat pan na itikiti kat kot ngenew kitailen uyala sapulman kot utan ngeno anana katlong lala chail riwasan kawit ng chail me Nenen kot makatlong lalatay, ingeno makiyang child, manaman po child na karkikot, samay. Erdamay man watong child, makasambalang child wasat, imanagis sayr, niyan sa Jesus Christ katla Pepdais. Klang, akasambal child ang wewe kime, soto wasagis nan puksarawi, me serpelel kin Pepdais. Katay siya kin Pepdais si serpelel.
Pain Jesus masani serikan railway waincoat. Serikan setana ne baptize. Wegma serikan pan mela rabani nan trail raincoat. Rosiraban kate wa railway waincoat. Pamiyong ngai ni ata lauder kaketa tong kia kamen Pilipin trap sutri tawen alan kamau I kitamatan ala kate raincoat. Wasagis may men pukatasang wasat ko yan kawit kun child kasi sampalban irakitian tatawagan baptize me Jesus Christ katinuya. Imen pukatang child jay rayo wasat. Jesus katin sabang masani kader kabayak ko ikasantian met ko imakonongan katan kabayatamas kupran po. Jesus the law katin Pepdaisla e apkatasang nantilo ayat nalang parat pasam. Nganen kotor kat kotin momon muroiman o kat tiang kowe akapitia e wa dito sang nalang memasani kowa meyay na iputra pambaga megan kubur paraning kilang nalang sotorut pasang law Jesus Christ Pepdaisla nantilo nalang sotorut pasang ngay sarawiyo sotor kat ti law Jesus Christ puratasang nantilo tanan niyay sa mga sarawiyo kat tiang kowe Jesus Christ ni momon muroiman ayan sa me sama masan. Sama sa masan tiyang lamon ngeno. Utan sama uyawi ngeno lau katstiyang po Jesus as sama at masan. Iko me na iputak kambaga maikin kubur paraniki. Na Jesus Christ sa uya tatawat akabangkak miya ta excuse. Jangkak indamo tayo sa wewegi yang man uya bakan. Apakasin patak yang child ni masan. Melen intayong makasiro ipukipilo ngayon sa raw gusto ka kalangwin kot. Epil ka dyan kasalayang child numakit. Imang chan wewege me Jesus Christ. So chan na baptize. Wegi soto diba. O mo na sa ikim tra baptize. Uya sapulman kot. Ngayon sa raw yo paroto intayang Mary. Kapan apagita sa riman yay sapulman kot. Yay tumara somoros. Uya sapulman kot. Mon megor mon baptize. Apni ay so me uya tatawagan baptize ng aktraiban trap mga wirakitian wasat. Ay so me kats na nandilo, nalang si open. Ay so me purata tanay ay so me nalang ritsta to. Ay so me nalang ritsta tanay ay so me ngay saraw kat. Ngay saraw ya katiyang kowe akaw ko tap masan. E kawit ki komyong ay may ay so magkitaw yala sa palman ko. Ni ay so magkitaw Koluhla, ni ay so magkitaw Weliakapwala, o ni ay so magkitaw Pepdaisla. Niya ramas me bitbeta pray. Ayatuan pay baptizer ni ay chikuchuko. Riyay, pwegi rair magtail so pay ranwat, pwegi tama magtail mimilala ranwat. Ekas sampal ay puko ay mauruamo puko amoy mau. Kader may dang ramasen pichi community. Kader may dang patagan ramasen kachaway community. Masanen coach kaleb me bangka kawit kita. Iman kawit kin komoy mga ipagtais ni ay so may siri. Iso to wewe kita may wiwiya. Ay babaw ay nono kala Pepdaisla. Nan puksaraw masani me Jesus Christ kola kasarawi ay baba nono slo kola kasarawi ar kola Pepdaisla. Ar murin Pepdaisla tami iuya iwut kola nan parani samba winen paraparan kisele parani samba ko so to Pepdaisla isang lalay. Ay men pilipilo no kot kat kiyang ya isita tatongi ay babaw no wayola ko yan kola Pepdaisla isita wewe kita mo iuya. Apni ay so may wewe kita tama uyaw ni ay so may sumpar silisap, iyan so may plata ko yan Koluhla, iyan so may plata ko yan Weliakapwala, o iyan so may baptize. Isotra baptize ang palian lamalang main ko. Sotra wasagis nan puksaraw mamasa ni tay baptize ang palimet palumo. Sotra wasagis. Kitay baptize, pagtay lang chowela panay na yung court. I-baptize yung kala numarayin sam, o na, o ngayon sarawin. Kara kana child baptize, puta na ngayon sarawian ka katiyang po child, katiyang lala child. When niya sa mga saraw katiyang lala child, ay kasalapan magka-child wiyala sa palman po sir. Dituan po sarawi ay no kiyang child. Idang matakang child rayo ng Rome. Iralaw tuwa wiratik walu. Melaw rong maurawat. Met wewegi. Magkaitegi ni Israel kan maginiputin ituan isen na naramas mesapalman court sir. Kaiten. Kung Israel kan maginiputin ituan sapalman court, ye Israel mawuya katotok melen na pram. Kita ipitiyang po sang tawat sang renina trawa sama traw, wasan kaway kot kaway kita magkaitegi kita sapalman court.
Ketanana bil prong iputi sapal. Peketan kap kuyala supplement code. Ketan kap kuyala supplement code. Puksarau kawit ng ketail nan kayong current. Iralaw isak limaw. Iratigtig lima isak. Kayong current isak limaw iratigtig lima isak. Riyay ko. Yet may manintayang kumail. Sangan palwar mawiyawita sang utuko indra. Sodraka kiyang soso kuwain kot. O sang makin marpasang. Sodraka kiyang anke maur sautuk. Kilang palwarwat mawiyawita sang utuko indra. Sodraka kiyang soso kuwain kot. Sima buksaraw masani. Ketabangka paitamaw nan song troto ni sambawat. Ketabangka kan gila song troto ni sambawat rap. Wasan kawit ng child mo. Utuko indra sodraka soso kuwain kot. Ketanana meko tan patong utuko incha. Paniay sama utuko incha kan kuralanan puel. Angeno en kaki yangi nganin kot o soso kumain kot. Ituan mapuksaraw kawit kimtay. Rinia tay di buti sang ina tay lo sama tay. Kitay setu ya sabal kot. Nia tay pil prong ibuti sabal. Doon sambawat sang nia tay poson la Jesus Christ. Iyan sama kitay uyala sabal kot. Rom ralaut walu. Iratigtig isak pa, bil prong kaprayang wasata masani. Irailakan maginitawen nganen kot, ya irail masapal man kot. Wasan kawit sansal, irailkan maginitawen nganen kot, ya irail masapal man kot. Kay degin kitail koros. Kay degin may pukonan ay palian lama-lama ngay sapal man kot. So, may isatay tawen nganen kot, manganin kot sa mimiray, kay degin ngay sapal man kot. Igak puko kilap pukon, kaum din lamalamkan korusya, absurdo nganin kot ray, kay degin ngay sapal man kot. So, ngay mekot. Iban melay sa bayang soso kumain kot. Ito lawa kawit yung child wasan, pamprong watan. Irailakan maginitawen nganin kot, ya irail may sapal man kot. Rom, walu, isak tayo, kamkak peng tarokway nan sapal mamupuk sa rawiyan. Rom, walu isak limaw. Pangeno na kot kat kiyang kumail, saragon wiyagan kumail lutu, o karayang kumail masak, ap ngeno kun wiyagan kumail sapal man kot, o sangnin manamanan ngeno, ama naman kitail kin lukwar yang kot, samay-samay. Kailangan bil prong kabrayang. Sangnin manamanan ngeno, kahit egin sangnin manamanan talimay chowe, kahit egin sangnin manamanan pukomay pukogi, sangnin manamanan ngeno, ama naman kitail kin agar ki kot, samay-samay. Ito lawa bil kaway kung child na ratigay sa kono. Nganin kot kin gatinewang ngani child o katete makitail sapal man kot seri. Nganin kot kinewang ngani child o kiyang child koporobor yaw. Kisang masak waliyang kiti koporobor pagkitailan kak angi koporobor o kamelele makitail sapal man kot seri. Inanan kasampalang kamiyomay riyay kampakabay kitatep sangalanan tatakil lamalang po puksaraw masanime. Masanin kot magtasoy kong sambawat i magtabang kating kipaliyo. Ikamelal magtabang ta aki ay palian lamalamo sa sagun Pepdaisla seri. Aki ay palian lamalamo sa giniyat-yat. So kasatabang tatok wag masanin kot es sain salamaw. Katete yang child tamutan pungo melel child ang kakitawen. Karata ranwat wan kasambalan na child memaur klap magchay memaur lale tamak chay soso bay ikongangay komuriyay. Kasampal kami yang pain kono kami maur pamu puko. Pot kat kiyang kami yang men pilipil kiyang yai men pilipil iban pain tatongi ay pilipil bang wayolang mauro mela. Am pilipil bang way kami lang mauro mela. Pamter maitang amanan pichikin kami eusang ban alayang kami kapal. Mela maitang maasanen ko chan kawait kami. Ibil men euk yang child ray rayo mainanen kasampal luk riyay sakeo. Wan kasampali ni rawat blue kriya sa kayo rat gitu kaisa. Apil masani ni ay so kalala ba Jesus Christ. Yat kambang sapaldo. Kawit kin rail me. Isito wewe gran o club. Tolong nalangkan sa wewe gran o club. Sama o mamangi. Abidan kiyang kumail kilal kay guma paratak may lasama yan sa un puroto lalato. Ariyat me kawit kin child. Apil masani, beipan uyaw nan pungan sabakan, o maun pa ang puwaitan nan pungan wegan. Reraring sab kamasabwek, lek labalap, so maulisilus lao. Pan uyaw wasakoros, so maulisilus. Kitail koros wewegi ranwat, kitail men bombegan wewegi me, atail wasan sombir close di, wegi so maulisilus. So maulisilus me, lusilus langaman, lusilangaman.
Apuk sarau masani me suma ulisilus. Kalel wasakoros ni samba. Sangan kama saboy ko kilel kapriya mo igay ban parata pan lang. Kilel kapriya mo ibang parata pan lang. Ikamele na mag-try koros wewegi tame Weliakapwala wang samba apon. Global warming, climate change, wakitaklan mesel lang kan. Meala ta song kosan na trotro me kapag kita wata wiyawitaan sa wat me bilkiyang child kapal. Eu kosan na tong child men Bombay solar plastic pang koto re child. Kwe kita irawat me puksaraw mamasani. Nan luk riyay sa kayo urat kita kaysa. Karatak child nimir nan ainsaw kayo kasampal. Dami men watakang child wasat nan luk riyay sa kayo urat kita riyay sa kono. Luk riyay sa kono. Melaw kam kilaleti kampeng taropay. Yes me masan. Repan lupong maskila ar masak ni arban awiyawi mekan me pan wiyawi yang samba pokon. Pagkasan ng talang kan pan pingita or rer. Iyan sawa menay naramas pan kat koto ni roson lingaling labalabi. Ni mepuka cepan trapta wiyawi kumail uta o sarata pokamaw pamail karanto. Klang puksaraw kawit yung child wasat na queen naramas tariyaw. Tana eu pino ban lupong maskila rail masabuya kata rapan changsel rapaku wasan kamau wasarapan roglaya eu pino tana kumail kasinenta sarata peranda pokamaur pamail samotor is queen me peranda sarata pokamaur palair kamaur parail samotor queen mengai sarau mimilalarai queen mengai sarau sira mimilalarai kana rapan chang rapaku wasan rogla ikamelele me ainsawat kitail karanyang Jesus masani maban kato sampawat aban nek pasang kecai laramasin sampa apon ni puin riau kai de puin silu kai de puin tayo puin riau ipatowan me balian lamalam mai lelkit samaran wat riagit nan sampa ab Jesus pan nek kecai pasang ni puin riau masani me talimaun sipkan apalmain coachkan Kay tegen Jesus me ban pilong ya, kay tegen kauno me ban pilong ya wasay ban kola ya. Ikar bana kiyang ya isala tagun men Pilibil, wayan kap ya tay Pilibil, ranwat niya isa me maur mirey, watame pilata ranwat ay me ban sosoki. Niya isa me Jesus Christ lo pulaw, aman mi ni palimaun, kasaleta Israel kan me mi nanal church, aman mi ni palimain, kasaleta Israel kan me mi nanal chela. Kecai ramas karusia pun sampawat cai ban nene basang nanal riau nan queen riau eu al church eu al chela riai kampakabai ilugai kamui kamutana nana Koluhla kamutana nana Weliakapwala kamutana nana Pepdaisla kaiten Pepdaisla palian lamalam a Pepdaisla kamian troela panay na import o ngay saraw yan kap katlong lalang Pagkamiyan kap uyala sa supplement court. Pangenew court, as supplement kan utambil pan wawait kingen. Niyay sa makot katin kapagata aramas na sineseseo riyay sa puno. Kapalata na san puelo, aramas aman mo, numoman aramas. Taini katin masani, amet katil pang uyata aramas, numomatrail, orasong katil. Numomatrail, orasong katil. Iwiyata momanan puelo, palwaro. Apat palwaro sa iginta uyala court. Tua takot ngomon koto rasangko. Ay sama kot halang ngene I katkiyang nan palwaro ay sama palwaro maurta. Ni ay sama me ipatam palwaro wiyata tip ngeno me pito isangra. Ay tang ngeno me Jesus ko don kaprelong lalata pagtangak prala ren kauno euran pagtaban mela taran na ban sapaldo o soso gumaurso. Riyay kambakabay makomi men wewe setigini ropat makomi anane sawas iyo na batar yan kawit komi ong nan Koluhla Weliakapwala ibilo na batar kitang taulan ang tatawagin Pepdaisla ay saw koros klok so tolibilibil kitaban Pepdaisla kom so ban Pepdaisla yang alay palian lamanam so kom ban Pepdaisla po komi yan troela panay na import arilugay komi kom kak ekar na telephone number 925-7555 Tuaw riau limau, isu limau. Puyen kap sawasay kami. Puyen kita soto wewe ansaw. Iyay kapagap nganin ko ni tan masan wat. Omi matamataw talinganum tangan kami. Po kami yan kap kautita.
ki eu ran tabanu mo silangan kot ipatrowan kamele le me toto excuse pan ya wasau toto me banta tong ki excuse agiat palios rugunu yamen agiat palios rugunu yamen tame masanen kot masani ime kau kau we yamcha iai kababab kauno koten kabeta sabol me masen kabai komita mai Pebolen kot limbagan kot and ye yang komi sang ran wo tobil ban ko bolat. Maren pound Jesus Christ. Amen.